Normal kenyam biya kamal ka Nur Online TV channel and mandu nishan kwasnyang mla nang rai nang wasame te kon ke report mi bana lingwa same are report kene me bana right ke kwishek mi shagat darashal ke yambio bana nyo right ke kwi selpekir mi yadit ke menshal ke me chalarno national prayer breakfast bana men talkten bana jeling ka mandana chalatin ko cha jojo gwa no kiri use na ka do mi shor lut ke do mi jek bana joling kel ka jan laramane kan konon yam jiram jedit ku subscribe ku notification bell ku je twine ko brin kon to bi ka shamala ling chana je tok jo me dorishal ke yam bio chala do cha shek cha je maitin katin cha mai ke je ka yoten kontin la yo lokot la church funding take yuri area like te je kulo kam na ki de na de ko ka je to jojo gwanu cha we rope at some point so banjeling and lerman gwasame wa cha shek cha ja kaf ka cha ja kama je logor ga jeno jende je moy kare ki de janak ka dar shal ga western quarter state ke Saturday night charado cha mobile dangro cha kwal ga je mobile dangro la smartphone dangro cha ganang ka yotong wan tilla church funding tilla yul jilu akoda ngai kone do kuntong wan la ka mala fan ka so te ka yotong wan so she can ne de ti tilla the mic ka shekti ka yo lo akot kana telefone ka she can ga jonang ka jo chalat gwasame to ka dor shalka akorok body residential area mitika 4 kilometers away ka Yambio town neden kontin Mike Shega me shek cha jeg da dop no chao man ja da dop che dong de to e ram wa mai da dop shek wa mai ne dore ne reduel ai kone na ti na chu je long ka neden kone la na wi mai ke me changa je no ti ka duor bna ban doro ba je dek ba kwa kun dial ba kanang jenne wuna dang wan te jel ka match ka ben they broke into my house ka jora na chalat ka ja shi ka right ka ji radio tamazuch kare ka dana chi talk ka kwi security ka situation and community leader kan jora kanalat kan chura kanalat no jan wa farmer ka members of church group and church dan cha yo ka cha ko na wa ka yo to wan long ka church contribution tetere duare ko ngai kon teram la kam ke yu lo ko ba je gono yu ti welel ke wer wonan ka bika to ko ngat ke ja an ko wer mo den china e bani ayo to cha na we mean that ke ne ngai ke je no che ko mo la yu la ka to dore shol kan na zano kan ne te ke ya no kai yam bion wini mi no de kan mite ke chorme ya ngach de na de ka lar ke lar ke de kum de la ler ko de na de ka kaf kontem right now na ka Christmas jan gwa dan la chure kana ma la chure kana ngwana long ko di la na jel ke lot of money ki yurung wan ko dong ba family ba ka lok of course ngai ko ne la ne dum wan ka family ka Christmas but chang tele give na ba la na ko ke bien to go ba kwan mu ba cham ga chang mo ana me teten so la chula kana matla gorgano bikan yu bikan nang kana kwana la jogano misha Christmas time gorgano divina der la te shunga an go cha che mo cha je cha kwa ka cha nang dore ka ke church funding money kan telephone ka la kone ko ken boku ke educate ano de na renga men the good thing was tara me amoy bot kan che kan mo ka bot dore ba chanang ne kan kwakton kon tela yu kan telephone ke na me midten an ngai kon diala ko na pro shu kon ka
Christmas chilu ni dang diokoro en Christmas la goro benar ya leka benagwa kene kon la ja celebrate so ne mede na ngach kamana le rode gangarodun ka gen Christmas time me one ka jo chalat ka kwi self ke me yadit self ke me yadit te ka mi to ka koninten pai we chana rajen ojen she national prayer che chol to kwadi al tiketin tine di al tiketin la national prayer mo national prayer breakfast una mit gwas kel ke jen kir man bana ngai gwas me kir me yadit ta mo mi chola nayo jere ngai yana magwada me chana te ka cholo rabang okay chola ka ko jen gor jen o ba jalyak ki ba jen ngat netin kontin tela jiso Sudan no kamal Kenya national prayer breakfast mo la jalat ke kwar ka western world especially during time of Christmas tiak la kwela na chole ko bnalo mar kam dong te ke dwer mi dwiran ndwera mo biol ba bne diari no peleka bna chure malka gwa kwala do ne re wika so Sudan ko ngai kon dial kon lat karodian kir te ke dong wane kanalat deno dong be benamo be je cholte to ngalung te kanlat en point de kir malat ke national prayer la gurno can all the leader ke different party ba ka chol ne dial bugde tin ba ne dial to ba ka chol and then manaw nyur gwa kel ne dial ko important ka do mi nong mat che man chole no yene to paladeng ni na chiro ke tribalism na chiro ke nyir ni na rodian na akwa promote ni peace love and unity within the country na mo che jak but ngayen ne de jet ke dakang ma char jare tijen ya ngura ka tijen jabarar okay reconciliation den kwalo lado akir mi yadit another party leader shet ka pagana mum ngode jarar wuch ngora mi shet ke na tnelo yet jarar wuch ngod nyal den nyal ngoda ba jarar wuch so national breakfast mo nga ku reconciliation ko lat ke jama wal yet kir chene de teacher goro de kan part of tin kon lat karodian kedi la lat ke gwada danen dong ngai ke jeno china ta mal ma todo nen so en mi shit kana me awa che chong anyok ne tungwan kata dana cha use kem yadit kir use je shet ko goro ni jeno bo winat be ka jek winna la ka je ke jen do mi ton mi shit kana me ko braro de gujeno melade no ka je ne ideal in fact cha jenok ko di me ne tungwan to shoot victims ne di shoot ti wega shoot kir me yadit bar gujeno jene rami mo mi la tego gujeno no ka jena wal na chui na re ka Sudan ke is the only person la tichodian lot so ka jena mo a weakness ka kir gujeno woje gwaye ka we beje so ne me wa kir ko exercise ne power bom te ka je ka gore jeno ba je liak ne diale ko kens we mean that people didn't consider loyals ka kir keneren kon dong ten wena mo so in don't want to load into jiga long ka kir kamana na chalat ko we can youth can international community and we go we tell them no South Sudan tell them at this moment ko na shu na ngayen ni siang to bombardment teten na ka civilian ko ga displaced ka kiro cheneten kon dong de kulela neten tankan mal kel che goro biga let kel so mi chit kana me wa sekir che duop che jaba duop dande na ko je kir mo gore jeno bi mal be ten ke bana te kamal rewi ke Sudan atuga ko ba kwaran kontin che yen tinja joirar ke jago biga mal biga na lat lor ka bere we ka Sudan kan de ala kontin te detention ka kam karar ko mo kon ko bana te kamar la jojen wo bu kwarpan ken bukan malen bukan la ken yo mi malen che ben shi garo de no biga mal bukan lo bi kula ben ka people of South Sudan eno me dan shi tok chala dur entam chadan mat lana kel na mo jen dan la tok
but tell mal me de to ka jipen no eko biken ne ramadan and don kule la kweren biken kule per second ke biken palchire man lat kiren tama e jan gwe jan o chodan wi nat ka dakran machar chodan wi nat ka kwaren ko kien but kana madara kule to kede kore to ka 2013 to ka kwiden kir ajara medan e wo ti dial all the cabinet ke dakran charkel chuona ko wo januare ken dial kel tera mimo mishu fal woje general nwere kaga kore next things chikona benen chalajan civil war edana cha cause and care up to now tera micha accountable kerite kono chitok tela hybrid corn micha chako de kide je look 10 point kana dakma char ko de dore dana le rode je ko mala tere kenya mana mugori no biya chong ran biya ngach batung ni tuk den wo what triggered this. So me jojo gwa and we came yadi teketedo and then kir be court veje face kodi jaram dana logo ba ku inquiry ba jala jojo long chala nyal deng nyal and kir me chala da kama char ka gwade dan chebu lok jaram me dan e loka chelung na ka gwade dan ke 2013 but after that kir find the chele bela ramadan and mentile belu itin no take election ballot kame dan shelo na Kenya in the first place anguma jaga 1,000 of South Sudanese ko bikiliwo minga jeno drobo mo jen drobo to ka jene dan ko dakta mo chara ko jele demand me chegu jeno reng ma chala no te ka queen kwar me ballot and then chereng ma char silent cheje and then kir when a hit targeting nual people ray dore ken jen ko wona ko more than 400,000 South Sudanese to buy iken bakabat out of those number 40,000 kanware te shana rewi ke juba ka taye da ne shaga target keje amma tianga nyor ke dot kubin so reality tege kan ate ka kir me gor jana bi mal ben la tok mal teram logo ne dial gor kamal ban mala shi be ka do mi mo mi je chet ke speaking je to ben kir ka juba ka jen national prayer breakfast mo jen chala na me chi siasa chi politic that's what he told people jen me chi siasa bena kon nyam gwandan ni Jesus Christ ko bakon but ka Christmas ken ron mi jidit jen ta dana chalat kija mi mo point be cha dal ko ke shot kot nyal ka Ramadan minga ja Bible la to which mean that there nga cha gordi ke bon week cha chere ka ne ga ten kon en shuch la ke are jen ko position dan te ga jene yet ci tok de cha dwal ko bo ko be je cake kami jen kwer ka chi chech den la leng ko ko pelia ka ro woja da ro wuch no there South Sudanese India there ka jogono chadur kweran batu but kwer che buto ba kwer ba kwan ke election without him and kire chero de chung ko bo kula fair chabu gujeno to ni mu to ni ba gujeno chera mala chal ke transferring of power to ne power kula kamara de lo chere ke de kono chala no chere ke kingdomship ko kingdomship by the way gado jala do da la kwero ne michi liu be kwa ko dial be kan be title be nang and all that bana me cha bu no tare misleading a logdian ko ba blela ni mo to kwer ka mo ba je chot keno ba welde rianga dana je kana ba je wikaka so they do not want to see other people gain wealth, right? So gurgano bela class and dan and be la kwar ka peg de tege dien kele chedaman chalat ayuwere ka guta Museveni ka Uganda jarwe ka rundi shop ka jen diok ka te wich runtuk mon ka jano kana man fail ke all the election kon la latke do we fail ke jangai kon diala ba jen la election la jarige la ne tungwa la ka moy yodial te ga jom chalat ken kijen point en Museveni la re jeno ne ajane nana Bobi Wine jale jare wich
nyenya ke police ni nyenya Canadian wal gwazame la yor ni yopi ajani yo ka roi neken chiroi ni jalre wi la campaign so mugu yana ramishit kana win mean that she kwar anyong mi yana nen campaign lat ka bore wishin gwene mi meant ka Entebbe airport mi shi wete na shi nen dire jego no Entebbe airport ya tiang ke tourne ke la tourne la campaign ke tele candidate dodien ano ka presidency candidate mede tour de dire jek gar Museveni so munyo dodi ala election mo shi fair ko na dio je chidon ni tot pa ekele be ben ka jarwon kin dangro jandangro bakel ba kuin kwar ba je yor akan ngere jen Museveni o jene be bobi wan be jadil joj yana ling me chang e ke chana lang na no la palo ro kwa chunga kel te ga bala chen bela wopin alo gore jen be power be kam gade what do you think jira mi mo chiti jek chigalat ka gwad mi bar ijin bi power bi to bi kam gadu okay baya kamrada din ko gade jala kwedi ni mo dio ngai kona mo zitin jalat so in that tactic alone mi jek ajan lat ko mo kir mi yadi den tamara wi ka South Sudan o gor jeno jangte ko kuin kwar mi chalat be kuin kwar be ja kwal sire men chalen no lara jen wonene ala permanent constitution ke bongone baawla de tar cha kuin kwar cha kon lat how te bongon mi de kon lane la kon alat ne bongone min minarin yen ke ja la guideline bana kula bot ko taram mo bi la cross ke bo kwide to bana gaay bongon jen do bana la gwar ke je rewde akire nana ajene population census jen baawlat ni ko kor cha kuin kwar chalat der mu to gwada dien ala kun not population kwende ke pegna do ba pegna ba je kwen lat ke je ko ba ngaje no kane ti chop ko de vodo ka ga ne ti chop ko de che pako ko runa be credible election bo kula gwa ko cha goro te ke ri gambo to braro lo mo kane bro lo no peg mi di cha je kwanya kan ka kane kwen so jen do bran la lat ke je population census de lat ba da kire no ba je lat ka kor election e ba election lo hol ba ne ko ne akwanya gane da to bina kula we kane din kon ba kula nyo wa ga kwen en pen ne dial na wa how come na mutu to waje dian kana mutu ba to ga kake mu yadi da we ka South Sudan so ne me charge could decide an ideal anyok unification of forces kana kon talk right kan de ne kan kana mat so mutu kana me anyok voter registration kana kon la vote registration ko ne kon bu kwan la shoot la ka gwar ka pin ko bu ko kwan freely but kana la no more we ka South Sudan so the alde di kon kaling de kana sha kula lat kuma Dr. Machar no ne tele queen kware mu balat mu kan Dr. Machar mu kana kon luñ so jana mu to gone Dr. Machar ba kon luñ then bina kula we ka queen kware because is the only option right now re kuma ka kirmi yadit ko bi malbe ben mekan Dr. Machar kana kon kamrare ti jen be malbe be togidi ki do bodien be malbe ben kaje tel do mo be mal be ben kaje re woch mal be ben nimi cha Dr. Machar cha ja kon luñ ana ko be participate kaje national election dana balat but mekan na jallu nyam fonde kirmi yadit you know tel away mi be mal be ben kaje mal be ben when dan and secure mi yadi che all the leader tin kontin la opposition party che ga kon jako bika right ka bika mar bina kule we ke election ko jen rob dan la election la lat ke so election mi de ben gwada dan cha ti dial cha ka yara kir ka che ka ryok mal la be gwada dan che kwar che ne ga che ka palika ka che ga jogo no biya chana nyur chana we dan chana riale kam ni me dana ko kirmi yadit ko ka kwar ni ke 2005 gwade dana ci Dr. John Garang da mabir ci yede jen kirmi yadit tele michala tele development zero development kata kon ke oil midit kata dam te gaten ida nothing ka kwidian
anyok kir me yadi tele road construction te chalat me bol mel cha kam billion of dollars che bol mel cho yarka jani ta bol mel che chot ka tijen ko cha sanction bol mel United Nation to do bdan che yo ke fan tin de so dan de la ke che kan nang ka foreign country gwal mi mo kulo ri hang che mane ko ken me dwel me a lot of things so je kir gu jano garame be shure be je yar ka already shure je already kir me da ni kon dia ngajeno ne gor jeno dere bol mel dere kwanya la kwar janam dan dia successor ka je but right now checken so ram gu ke wang de te jen nyam shal ka me adut kir me yadi janam dan gu yeno be no la kwar but it will not happen so ngai kon mi chit ga ton kan dial ko ri so nte ga tinga kir ga yara tele way out ka kum so dan no banawo ka national election and then ba kir ba kick out mcha ke ya bi kick out so dan bongot ko safa ke bitre shushka ana nyok an mala tub ka longa tam no reng ma cham no kana cha jalun namo betongwan ba ka yara wi ka so dan so jo me go ye de nyo ayekel ana ban nyo jekka lerten content beri biatamal